Siyabonga uNkulunkulu bazalwane. Ngani lonke uyile nalekuhlethi nalekucala kokufika. Asesishayele tandla Jesus. Yes Lord. Basanatha nje manje bazalwane. So ngithi ubayini basanatha. Asengiphize nginivusele nje. Ngisho ukuthi sesikhona inkonzweni yanamuhla. Lelanga leli bazalwane. I don't know. It's kuwele ndani. Angathi. So kuthi nje bazalwane yabona lokuthi singabanye ufuna ukuthi ujaye ukukhumbula ukuthi lo nyawo ngeke ngasayina phansi. Bathi nje bazalwane kulela ukuthi Jesus. Namuhla ngithi laba. Nkosi yami. Muhle uNkulunkulu bazalwane. Praise Him as a Christian Bible Church now. Hallelujah. Salame sizwe abekale. Sizwe kuswi. Ngiyasetela nje ngoba sizwe kuswi. Kumele lo asifunze. United is wo. Ngisho ukuthi uyedvala kuphela. Bathi ngizovimba indlela futhi. Ngivile lo naye. Kanti mabasho kwenu baba ufundisa. Okay. Sinamake kabili. Hallelujah. Jesus, ngiyabonga wangala motshana. Ngivobele jaha ozelambi. Lo sebamthatha bazalwane. Lo landzelako usisimalindi. Hallelujah. Oh Jesus, basakatha nje manje bazalwane. Angathi noma bazalwane nibuka nje ngami. Ngoba ngibona umuntu ashaya ikeyboard asasukuma jahe mentathi. Akakade lapha sekufike kubo eceleni kwakhe la awunemali emangcamane la ulolwazi ngaphathi komkhulu lo athola ngaphezulu bazana lo kumele igcoka yabona Jesus hallelujah ulandzele icherry yabantu bathandekayo hawu Jesu oh Jesus magelo magethe pesi semanje Bagethe pesi. Bese time for before. Praise Him. Hallelujah. This is what Jesus. Hallelujah. We praise Him then as a Christian. Jesus. Sister, people join the battle together. Oh, Jesus. Lord has come amen. Wafela nami Jesu. Uyadinga ukuthi ngicabanga ukuthi ngikhulwa inyanga. Baba wami nakuthiwa unemuntu wade ngihlamba bekubaba wami. Oh, bathi nje kuthiwa uNkulunkulu akusizise. Akukhethe. This is a mercy. It's a mercy. Ifuna hlanganisa tinto. Ubathi uyabuka ukuthi vele bawudeserve yini. Ubone kahle nje sino. Musa nje waNkulunkulu kungako bathandekayo sila. Sikathe nje okuncane bazalwane sisibabe sesiyafika masinyane namanye ama-items. Bengisathi nje praise bayivusele. Bonke nje dishobile. Jesus. Umamphiphe. Hallelujah. Hallelujah. Wagcwele. Siyajabula bazalwane. Sicela nje appreciate kakhulu lebazalwane bethu labangahlali la. Lababuya khashane. Bazalwane thina solo simangele. Hawu ngiyasithanda. Sijabule kakhulu ngebazalwane bethu lebahlala bentala. Onke mana. Hallelujah. Abangazima khona inkosi. Besinikela ke bazalwane ngicocela nebengekho sinikela inkonzo lethu. Hayi bazalwane kukabi but just khala sakho isibonile. So ungamthenza lesisiloya. Nami sisilohle kakhulu nami. Awuthi ndoza mfowethu yami. Iziphobe for bazalwane. Ngilokuzela ukuthi ufundise umuntu utata ngesizwe. Singabethula labantu.
Balekela khaya unfortunately nawushada khaya mbonto wami uvela ubuye nawe ngala. Ngiyabonga. Sekusho ukuthi nawushada ngala Christian Bible Church nawe bese sobuya ngala. Yabo. Hallelujah. Sesiyaqhubeka abazalwane sawushaya bedebili bese singena enikebe uNkulunkulu kasinde thandaze izintweni yakho ukuthi umuve uNkulunkulu. Iservice ekunikela is a very difficult and it's a breakthrough yomuntu. Ngengathi ngiyathandaza ekseni ngabona lo mzalwane wase Christian Bible Church la ekseni ngabo 3 akhathatekile. Kunento emwarishako, kunento evalekile abathe and God showed me ukuthi ibanjwe nje ukuthi sengathenzele nje suma thathe konke jitshele uNkulunkulu lokumnikelo. Bazalwane, I'm telling you, you can break your things, you can break the chains that have been there for years and years. If only you can listen to the word of God. The problem is now you expect God to shout like Magapi. He is not the type. When God speaks to you, siyawubona wena ethi mangasawo akakhulumi ngalendlela lesijwayele ngayo. And don't question God when he speaks. Nakathi nje akhuluma uNkulunkulu, just do that. Sitawusihlabela abazalwane besichubeka nama praises namabili. Hallelujah. Deputy lo makala nobe wala khaya bazalwane ngicela ngishele tata deputy Thabethe. Uthi ke Thabethe angithu natete insizwa ngithi. So akasakhona ukuchubeka Thabethe. Uthi kukhona ukushoda. Hey Jesu. Aqale ngamnyama kaNike. Insizwa le sisansi evangeli uMr. Bill. Clap for him. Yes Lord. Mbosukuma ngibonise basha banibone kahle. Bahle kakhulu ngebalibone ngathi ngiyam-introduce uthi Lusa. Lo umshayi we-keyboard ngumshayi wamiyana phinza abe ngumhlabeleli. Unasengathi nje bese uyabhasela. Hey Jesu. Lapha ngemuva uBaskit. Amen. Nakanda wothu akajaye futhi si abayishaya keyboard Mr. Nakanda ngumkomethuli lo. Hallelujah. The other one is the man, the keeper of the way. Jesus, this is my brother. Jesus, my brother. Jesus! Solo, no,
bethi hawu noma singalala nga-3 ekuseni hayi phela babebamba angangifakazela ngalelanga bathi lakhaya sidaba le-half night prayer ngalelelanga half night prayer saphuma ngabali-ke phana make uma-ke kuphela ngithembako saphuma nga-3 uyabona lawo ngaya ngimtshelele ngathi ndisitawufika asesithalane Isuka eBrema stop. Yabona mos. Awela khona lwandle umzimnene, awela khona yabona mos intombi emalwandle uzofika khona. Sayithelelile. Bala mfundisi, ngosiyami. Sisikunya gagasi babe. Akashike nalamavi lakithi. Jesus. Angeke ngikhulume lutho omnene. Labantu labadzala angibabonge babonga basana. Shonipho. Basana ngicela ukuyeta inceke yalakhaya. Lomzala avela emsebenzini wakhe. Hallelujah. Sonke isihela sakhe sona
bese waza ukhethekile ubingelele baba Silomonyane. Hallelujah. Baba Silomonyane ngibazala niyathi sesi 79 isikhathi. Hallelujah. Ngalelilanga was very much humbled ngoba uhle ahamba nje abantu bakhe nje sebenzela ngakhona manje. I was very much humbled ngalelilanga wangithemba angeke. Organize ama-campus lekamanzini ubheke ama-campus wacela ukuthi nami ngiyidosele ibandla leyabo le ngiyohlala esamweni nebazalwane angekho ngoba ngedata ngathi angekho ngizebazalwane ngikubile ihlayelelide la kepha-ke sikoba kuhle ngoba sikoba nabo-social media aphandle kwesibeka bukela akukwaje sikwenziwa lapho esebele. So-ke bazali bethwane kwangenta nami ngaba-humbled kakhulu ukuthi baba Silomonyane wethemba to this level ukuthi noma ngeke usingenda sisebenze sikhona bazalwane umsebenzi kakhulu uqhubeke phambili. Nanamhla babe siyabonga kakhulu ukuthi ukhona. Ihlahla ukuthi la khasta besithi konzo aboleve nazi sitabesileka lekuwethu ukuthi basaqondela khona la bathi khona sokuba nje kuphela kusasa. So bazali siyabonga kakhulu nje ukuthi umoya omhle lo uyavama ukuthi uma sisebenza bese sesibona udibaya lengathi chaza ukuthi njani kepha nje sisithi lesiyasebenza nje khuleka siyathi sesimithi siyathi sisebenzi sikhona umtimba ibandla la Kristu uthi kuphi ungakuphi lokunenge ukhona la ukuthi ugcine i-order ukuthi sibe se-order nje ibandla la Kristu. Siyabonga kakhulu baba usipha kakhulu nafowethu ukuthi incebe isingathe umshayeli lo mzala ecela kwakuhamba sidla agreement konke lamadaba siyabonga kakhulu mfowethu. Sesizawufika isikhathi bazala sekusivele inyanga sibongela ke bazalwane indikela kwethu kangaka sinamana nisendele iform wafela ngoba usebenza utawula lutho ufuna nale iform lo ngeke lutho lo ngelanga lokho sisebenza la sibenele iform nami ngisuma nemjiko wami lapha yebo nami simkhona ngibona siyabonga kakhulu bazalwane. Sesithatha lesikhathi lesinyalo sevini bazalwane lenkosi nyalo bazali balungisile ukuthi ingceku isuma kanjani ngayiphi ingoma balungisile. Ucela ke bathandekayo ukuthi sube ngenyawo bese ingceku yakhulu ukuthatha indawo wakhazimula uJesu Elena eKalvari wathi kuphelele kufesi abasiya wakhazimula
babe mfundisi babesifunza namake wabo bafundisi labakhona labangeni ngiyabusela dinqekati tenkosi ubuholi lobukhona belibandla ngiyadlule ngivusele nathi sonke bazalwane egameni likaJesu. Umuntu akade angaqalaphi ujabuliswa lokho ubona nje abantu abadala ukuthi bayaphila. Uyithokozo kithi lokho. Siyabonga bazalwane. Angicale ngithethule ngoba sihlongo ngiyane isibongo sami. Babe nomkhulu wami usithisiwe lothanda Jesu. Umntwana lakhaya. Isivakashi kudala lakhaya. Amen. Ngiyajabulisa kubona abantu labadala bakhona baphila. Praise the Lord. Siyabonga ke bazalwane ngikhulumile namake wakithi wandlulisa ibingelelo lakhe kini. Ungashona ukuthi awusithandazela nisachubeke baba. Siyami ngishito babe ukuthi angathi ngingacalaphi ngoba ngiyayihlonipha lenzamo kakhulu uyathi ukuthi nawe uyaenzaweni lakhona uyathi ukuthi kuma umuntu lo very wise but very humble ubesa usabe yile ngiyenta kabi yile ngiyenta kahle yangu tika matwe mabhokisi ngomsaba kumala bazalwane. Amen. Anyano nje ngithubile uma akhuluma nami kulamalanga laphelile kumele ngidela benzani phize ngibuye ngoba kukhona la cross ekhona ngithi kwecala njani kwathi uma lami njengaye mina yacala yashisa le generator vele bese ngiyehla ngiyayaluka manje hey ngicela ngathi utangithi ngicela ungilekedelele babe ngiyaqhubeka kanjalo. Amen. Ngiyacela ukuthi ngingabambeleli siyabonga kakhulu leadership siyabonga sibonga nokuthi nisiphathele kahle labantu labadzala. Qhubekani bazalwane bikhode uyathi ukuthi umuntu ngathi sona 20 years agcina la sonke ngale ndito la dikhanza abo anibuke nje nanyalo nanishi wakusakhona ngoba khona bese kumceba. Siyabonga bazalwane ngicela ukuthi siye evini lenkosi singakangeni khona angivede nayimagama lathi umnanzi utakushumayela ebandleni lolandiko ukuthi li-Bible based. Amen. Ngoba leli revelation based bese ubabathe wena lo ngafami lokubanga le ndawo so leli kahle ngaloko ukuthi i-based kunani lesikhona kona athi uku-accessa sibuke so umuntu utawutama nje uchaza kona lokhu lakufunza evini lakuNkulunkulu kodwa ungamtshela umkhelwane athi amen. Thank you. Kunencwadi lengicela siyifunze. The good thing about preaching emlinzelweni noma memorial lokho ukuthi i-teaching aid isuke i-obvious. Nangokuthi ibhokisi lila vele ngishumayele ngekufa nase ngibhocota nje bese ngithi ungangeni la ungadibani na Jesu. Mnanzi ngaloko beshumayela i-teaching aid so nganyalo umnanzi ngalokho sithetha ukukhuluma ngendzaba yephasika
nangabe nifuna tambulo letinsha yakhani nje ma-revivals lapha eceleni etambulo nyalo site tobuyela ku-foundation yelibandla because ngeke ukhule ekukholweni uze ungasidingi isisekelo sakho foundation. Every tree leticaba ngekuba sidze kunato tonke tihlahla sisile phasi. Bonke bazalwane labatsebesela umsebenzi lowenziwa uNkulunkulu ngaJesu esiphambanweni labo bememoyeni bede ifuture kulombuso. Awusengicalile Nkosi yami basangisayiza nami yababe nangibani ningesabi indawo sola bona nangabe kutawuhemeka umsebenzi lento wetha kulukhulu umadima kodwa libabe unkhululile wathi ungesabi khululeka ukhulume ngendlela lokuphathiseke ngayo. Haleluya. Ngiyacela ukuthi sambeni kanye bazalwane siyincwadzini yaPetro yokuqala 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1. Lo tawukhona kumfundzela bazalwane ngagcina lakhaya bamfundzela iBhayibheli. Asifundzele ngakho lamusho onke singawathola yini lamabili mainly which is English and Siswati. 1 Peter chapter 1 verse 10 to 12. Niyo lesinziso labe bayefuna abaprofeti baphenyisisa ngayo babe profeta ngemusa lebentawuphiwa wona moya wa Kristu abesavele asebenza kubo abakhombisa tinhlupheko lebetitawukwehlela Kristu waphindze wabakhombisa nebukhosi lobebutawulandzela leto tinhlupheko babehlolisisa ukuthi kuyawendeka nini lokho nekutsi kuyawendeka kanjani. Bona bembulelwa ukuthi iprofethi tabo tatingakacondzani nabo taticondzene nani njengoba babekhuluma ngaloko nani leselikuve ngalabo labanishumayela livangeli ngamoya longcwele lophuma ezulwini. Ngisho letingelozi tiyafisa ukutibona letintfo. Kukahle okay, thank you. Salembamba vela nasesuki ngoba nasesebenda nesebenza ake sithi amen. Lamagama lawa abhalwa ngumpostoli Petro ngeke yiye emlandweni wakhe ngoba angeletsabale lalibandla. Haleluya. Ukuthatha ibandla ukukhaphati bekamfathi ngoba Yeah.
Petro ukhuluma namagama. Okay. Cha ningithuba sana ngikutela ubonakele siyalungisa. Amen. Ubonakala lo fakashile. Yeah. Hayi kwalakhaya. Yeah. Into lethi vele amdinga ukuthi dale. Amen. Ukuthatha ke bazalwane Petro ngoba bekasa anjele bishop lethe esifunze ntsite semabandla. Amen. Sikhathi se-persecution uhlushwa ibandla. Abalekile ke bazalwane labanye sebahlala emigedzeni edithabeni ngenxa yelifanele. Kodwa ngiyavumeleka babethu. Okay. Ngiyabonga. Babalekile. So nabaletulu bahledi kanti labanye abafanani spiritual capacity. Labanye basamkholwa. So bayathi ngempilo ehlupheka ledithabeni. Bafika nakhona babalisa ukuthi uyathiseka khona bengiphila kahle. Nelusiziswa sedibana nedinkinga here and there. Labanye babo bayajika. Babiyeke emuva. Sebaphuthuma ke labazalwane. Babhalela Petro bishop wethu. Inyanza leyo babazalwane. Sebayahlubuka ekholweni. Ngesizathu nangelizinga lokuhlushwa lesibhekene nalo kulesifundo. So ubhala ke lencwadi yaFirst Peter ubaadressa bona, ukuthatha bona, ukuthi baqhubeke ekholweni. Uthi lensinziso leliyeke lapho. Lensinziso baprofeti basendulo nale baprofeta. Amen. Bathi nabaprofeta bayihawukela ngendlela labayibone ngayo nabakumoya. Base bayaphenya ukuthi kutokwenteka nini ngoba bayafisa lokuthi kungenteka esikhathini sabo lento. Lithi moya kaNkulunkulu losebenza kubo wabembulela ukuthi leli profeto adikaconzani nabo. Kodwa ndiconzene nani. Nibeje niyeke nalo niyeke into bebayifisa. Niyeke bebayilangadelela ngoba bona nabaprofeta lo moya kaNkulunkulu lo babenda baphumsele used to come upon them. Wawutawutela kubo amathi bebevana ulathi wabo moya bese baprofeta nabaqedza the spirit will lift up. Bese babuya basala babantu nje bese nasaqedzile sacabanga ukuthi nebengithini lapha so uyabuka belento so uyayilangadelela manje yafisa ukuthi yendeke kimi moya waNkulunkulu lo sebenza kubo wabatshela akaqonzani nabo kodwa kwethu lento uyatasenshumayele ekhaya ukuthi lethi uconzele nathi tshela makhelwane uconzele nathi lensinziso yethu uze uyaqhubeka uthi nakakhuluma lokunye sikhuluma ke ukuthi baprofeta ngakudaba Kristu ngekuhlupheka kwakhe bengadinga letawulandzela kodwa lele ngifuna ukusho njalo ukuthi tingelozi ngisho letingelozi iBhayibheli lithi tiyafisa kuyibona lelo nilile lelitsebesela kangaka lelo lelikhahlela kangaka tingelozi tiyafisa ngoba tithi nathi kufanele umlayito tukumikisa kulaba prophet kufanele into lethi kayi-understand wakwambona wena waiter athwele kudlala ngaka-taste ukuthi taste kanjani evakale liphunga nje hayi kunuka kamnanzi ke jamseko kwakhe akamela utingelozi tasebenza khona tithwele nesinziso tingayati takwendeka lokunye kwakho umloko ukuthi sesikudayele kubona moya ehla
ethi kwakuphindza uphakama kodwa lento lesiyimixako isitshela ukuthi lo moya ngeke usende ma up and down kethe lo moya sokuthi manje babuka ke lokho ukuthi lolu dzaka lutamthwala njani uNkulunkulu Hallelujah. Nobumba lutamthwala lomntana wethu yikho impilo sibethi kumangala lo usikuthaphela kanjani because we know who God is. Hallelujah. Yeah. Yo. Uyena umuntu uNkulunkulu amthathe kangaka aze amlandzele ngisho samhlubukile ehle angathathi indzaba yoNkulunkulu ukuthi ivele kokoshela ehle kutakufa njengalo celebrate lo kufa kwakhe funa sisabe kuthakazafela uNkulunkulu akusiyo lento lesibuka konje siyenzelele kodwa uNkulunkulu unalenye liso uyabona nje la ncingwe intaba unaso sithombe sakho either bakushuta noma watishuta asiso sithombe sekucala sithombe sekucala sashuthwa uNkulunkulu umehluko wesithombe saNkulunkulu nesithombe sakho lesilalicilweni lakho lalesilebonzela noma apha ngilokuthi lesakho asiphile ngoba wena phela but saNkulunkulu sithombe praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. uNkulunkulu for the first time akhona kutibona outside of himself. Waqala kutibona ngomuntu. Amen. Hallelujah. Kodwa lo landzela lo. Umntu akusile lento lesicala.
nakaphakama nje umuntu wekuqala ahamba the laws that confused. Yeah. Nathi bona umuntu emhlabeni tibona uNkulunkulu tithi kuphi Yeah. ngoba uNkulunkulu abefana nemuntu lo lumela kuphuma endlini Yeah. aye phambi kwesibuko sakhe abese uyatibona lapho isibuko. Wow. Wow. Ngoba le Bible nalithi wathi uNkulunkulu asidale umuntu. Then God said, lithi leli semvelo, Elohim. Lo Elohim is a plural word. Ngoba lo single word Elohim. Elohim sembla uNkulunkulu lama office lamathathu. Siyabhakanyeka nje. Uyathi ukuthi kwakuyavele kube kuqale lapha ngiyagcina khona. Yeah. Hallelujah. Uyabona ngendlela kungayo ezulwini. Kunganesinye isithombe baba. Ngoba ezulwini umlilo wakhona awufani nemlilo wala. Yeah. Kodwa umlilo. Such that umlilo wasezulwini, when it intensifies, it produces seraphims. Yeah. Hallelujah. Kusho ukuthi i-raw material yemaserafi is fire. Yeah. Ngiko iservice yabo, it's by the altar. Yeah. Ngiyakhumbula nakasita Isaiah nakathi kunetizebethamthi gqoli wasukuma serafi la yabo raw material yabo la kuyalathisa kodwa sambakanyeka. Bese ke when we speak of the cherubims, emakerubi wona will now intensify the glory of God. Lenkathimule yaNkulunkulu nayangalubatik, it produces the cherubims. That's why cherubims are angels of his presence. Tikatikathimule yaNkulunkulu. Bakhona bahamba nawe. Uyabona nje wena nawuqala ufuna ukugaya esontreni kanti le atmosphere le hausa ye-hosta inkathimule yaNkulunkulu uqala emakerubi ngoba wona are-responsible lenkathimule. Kodwa sikubona losahamba nabo Nkosi yami uqala nje emakerubi Nkosi yami, because i-raw material yawo, it is the glory of God. They say when we speak of the perfection, the perfect beauty of heaven and the wisdom of heaven, that's why he was perfect in beauty. Because when you raw material yakhe ngeke ngoba ngedeli ukukhuluma ngaleto thinto lento angcine lapho bese ngithi kubo konke kwathi ngeke kwakhe umuntu naba umuntu oqala kwabafukwa kwabuka ezulwini yamatholakali i-raw material yakhe wafika ukuthi bisu uthathu bankulunkulu kuhlangane uthi we can't find the raw material. Asende umuntu asifunde afane nathi yekusho ukuthi i-raw material yomuntu akusiyo umlilo akusiyinkathimule but it's God himself. uNkulunkulu uqobo lwakhe i-raw material yomuntu akusinzaka wena sinzaka wakhiwe uNkulunkulu. That's why umuntu is the only created thing, that is able
Nasikhuluma nge-Passover, sikhuluma ngebethelo kaJesu, sikhuluma ngenzaba yaNkulunkulu etetolanza sithombe sakhe. Uyabona babe ninitolo labasajola itolo lapha bekwenza thina abathandzana ngoba nikana tithombe nasebehlukana bese letha sithombe sakhe. Ngesikhathi Lucifer ajika athatha umuntu sekayisathane Jesu eKalvari bekathi lokufa kwakhe a human being, it is the only creature. I want you to lift your head high and walk tall, because we're now the Bible, it's in the beginning, Genesis 1:1. God created the heavens and the earth. Uma uNkulunkulu adala emazulu, awuyidali into uphakathi kwayo. Uma uNkulunkulu adala emazulu, abengakhe ekhaya lakhe. Because uNkulunkulu ngekuphelela kwakhe nakunenteka angene ezulwini izulu lincibilika. Ngisho izulu lakhiwa le capacity yalo, it cannot host God. Ukhona nohamba nami ngoba senifuna sitothandaza manje ngifuna uphuma ngalo unyawo uthumthele. Lizulu, it is a place where God's perfect will is established. It is Lizulu ladalelwa i-existence yemhlaba and the other planets. Let's say the whole universe. Lizulu ladalelwa. Lizulu angithithile sila Swati ngicela bhekisa la phedasi netithi ekhaya kaNomuthi bese kuba nalosita nawo umuntu waNkosi, kodwa umehluko wemthithi nalosita yilokuthi umthithi usekhaya bese kuthi losita likhaya lekusebenza where his office
of running the country is. Somebody. Ungeke uthi namukhanza lo muthe asikaluzitha abalalive bese uthi uhlala khona. Suke asemsebenzi. So when we speak of heaven ulozitha wasezulu. Wanika moya. Lakhona the earth depends on the heaven for existence. Kodwa sihamba kanye. Uthi lo mfundisi Mose kunesihlalo saNkulunkulu and the 24 elders ezulwini ngidalapho. Kunalesihlalo saNkulunkulu. Nama elders la 24. Angithi ngisekhaya baba. Ngikele ukukhululeka. Okay, angikhululeke bese ngithi. God now funds about 1 Timothy 6:16. He dwells in a place called the unapproachable light. Uhlala enzaweni lebitwa ukuthi ukhanya lokungasonzeleki kuyo. Far from heaven, outside heaven, but the operations are based in heaven. La kunesihlalo sakhe khona. Asengichaze nami bese ngihlala phansi ngosiyabona amathi sakuthana ithile lo kwenda ukuthi ingelozi nanamuhla dingamjwayeli uNkulunkulu ngoba every time nathi imboya thithi naphakamusa dimkhanza wehlukile ukuthi yena uNkulunkulu from outside the throne urelease ama-dimensions akhe nekwehlukana as per the need of earth. Kuya ngekuthi ubona ukuthi isizimo semhlaba sikuphi abese so release leyo dimension on the throne. Ngibona tengelozi tingabona umsebenzi wona 24 elders, it is to interpret the dimensions of God on the throne. Otherwise all our elders now once akabona uNkulunkulu ngempela kwakhe, he dwells far. Kodwa sahamba kanye naye. So urelease nje i-dimension yakhe. Laba 24 bona ba-interpreta le dimension yanaleso sikhathi. Yiyo phela lokunye basamane kodwa sihamba kanye bahlabelela emhlabeni labakhonekte ezulwini bayakhona through the elders to tap and download the atmosphere of the throne. Sakaleso sikhathi yiko bese kwanza kusebacompose khona letaba imovie yesizini thile because bekuyisizini on the throne. And that season will go past and he will release another part. He's more than enough until today. Kude ingelozi lengapita siyakuxoxela uNkulunkulu njalo ngoba mina ngiyamathi kude ngoba tonke tiyamfunza tonke nje mazwini tiyamfunza ukuthi njani lilanga nelanga. But I have come to tell you kukhona endalweni kukhona endalweni lakwakha uNkulunkulu wakwakha kwaze kwehlula ngisho his throne. His throne is able to host every dimensions. But when I speak about you, unakhuluma ngawe wena une capacity ngoba lapha kwathiwa let us make man in our image and likeness, into the
have been great. Kwakuya kakhulu kwabona ibe uNkulunkulu wathi asakho umuntu afane netingelosi. Kwakuya kakhulu kwabona lokho nje. Ngoba kunetingelosi letikhulu. Nakufunda nje babe encwadini yesambulo ithi kunetingelosi letiyawufika tibe u4. Lenye yonke empumalanga, lenye entshonalanga, lenye eningizimu nasenyakatho. Bese kulule amaphiko abo dizizana ngala maphiko. Dimbonye umhlaba kube bethu umoya lophephethayo. Imagine how big those angels are. Kuthi forward ingelosi tingavimba umoya ungaphephetha umhlaba. Angels are big, are huge. Atinakabhala Johannes Sambulo ngayibona lenye lunyawo lwayo lwatsile ebantini nolunye msile emhlabathini inhloko yayo yayithinza sibhakabhaka sawungabakhulu kwabona nje ibe sadalwa saba ngumfanekiso wetingelosi kube kakhulu kwabona lo God decided not was no futhi babe abakhulu kwabona nje kube wakhetha one of his offices wakhetha noma i-office lamonwele noma laNkulunkulu babe noma laNkulunkulu mfotha babe abakhulu kwabona ngaloko nje kuthi umuntu ngomfanekiso waNkulunkulu monwe no uNkulunkulu wathi no ayisinza be-office linyele ayisinza bayemuntu munyele asibuye let us make man in our own image and likeness. Hallelujah. When I was misbehaving, that's a half night. See you in a half night. Let us make man. In our image. Make him in our likeness. As we formed him. Masura mama. It's a masura mama. A masura mama. Nakabona umuntu. uNkulunkulu aqala ukutibona from outside himself. Nakakhiwa akakwelana nje nakabhizi nawo. Muntu nakakhiwa wakhelwa ukuthi because the creation of earth served the purpose ye-extension yembuso waNkulunkulu from the spiritual to the physical. So nambe umuntu lapha emhlabeni lo physical ubekwa kulo mtimba sokumabanda sokushumayela ubekwa kulo mtimba lo umuntu yena nothafaka kulo mtimba ngiloko ukuthi akhona operator kumhlaba but yena dzala yena zamangeka asengikhulume nawe ngibhala lo bese sekucedzile baba ngoba sithombe sengisipendile. Hallelujah. Lendlela la kwamaye umuntu ngalobo uNkulunkulu wakhela lokuthi the whole creation for its existence it must feed on umuntu. Somebody.
indalo ufika uNkulunkulu ngoba uhlala kuphi unapproachable light. So uNkulunkulu lokuthi alethe umuntu wentela lokuthi abe approachable. Ngalokuthi ke indalo yakhiwa lokuthi ifide from umuntu, ithola kumiyo bayo from umuntu. Indalo uyabona nje lo indalo icheke kanje uthi umuntu, because indalo itawuproducer lelekudlalele kudlako abaniki yakhiwa ke indalo ukuthi uma icedza kudla kuNkulunkulu from umuntu, therefore yona bese ikhicita lokusithimo salomuntu ngaleso sikhathi. So initially umuntu akadalelwanga to chase after things, but umuntu initially wadalelwa to attract things. Wadalelwa to attract things, not to chase after things. We downgrade for umuntu to look for opportunities. We downgrade, otherwise umuntu asesibekise ngoba nawufunza iBhayibheli lithi Adam wahlala for thousands of years angafiki ngisho Eva eEden. Usho ukuthi ihlala letakuleni ngatheni abengeka dictate thousands of years, but ngalokuthi beka ku right standing asengawi aseva le purpose. Eden was feasting from him. When the body needed an apple, nakahamba nyathela kwakumila sihlahla selapha, nakabuya la nyathele khona akuthule laziwa ukuthi umuntu wakhelwa lokho, umuntu wakhelwa ku-attractive. Yikasana ngeke sikhule mamonke lewathi mamonke kuthangaka kwawo awawile phasina ngakuyisa kusiya uyathi naba laba chumayisa emamonke achainwa ukuthi angahlala achaine le ndodo ahlale ngale position yawo ayithulise le ndodo bese athi quphu from natural but they are able to command wealth. Investigator bakhanze ukuthi unabo dayimane nabo golide labantu babalanza labo dayimane negolide badleke. Noma kungenathi ndlebe kodwa kude uNkulunkulu lakudala lokungeke umuve umuntu. Bayakhona biticebo lapha anzi ngiyabona nabanye lapha sebabahambise ndipo emalahle bangasho bama-trainer bama-counseling kahle bathi bangakhona controla le ngqondo bese bathi quphu bafake nje igiyane lithi ngexukwanyana banatshulazi emalahle abova sewe bese bayahamba bapractice the original state using false power. How much more? Uma libandla lingayekela nokuba religious. How much more? Uma libandla uma nje sina focus ekuthenini ufuna ngifike emthambweni. Mpilo yami ngifuna ivete uNkulunkulu noma ngikuphila khona kuba konke lekwendawo ngifuna ivete uNkulunkulu. Umsebenzi wakho
It is not to find your way close to the pastor. As much as that is good. Gotcha, it is not that. Your greatest breakthrough in life. You know what you call what? Sinawapita babe all night prayer. Sijike besidlala. Sijike sitsiniwe. Because the demand from prayer, it's a prayer. Funza kudikhulula. Because ultimately God wants to pray through you. But He can't pray through you as long as you are too much into yourself. It is not about saying many things, many ways. Language akusiwo ABC ngoba lenyama isuke seyiseceleni la sisuke sesizongena uyabona nasesizongena sokhohlwe ne-makeup yakho lapho sokhohlwe ne-hairstyle ukhohlwe konke so singakuthi enhle njalo singathende njalo akibalela umuntu ladalwa nakho eyoba funa ndidisile kahle sikuba ngabani na 8 ngicela nikelele nge 2 minutes nje ngoba sesishayile isikhathi Tinto umuntu ladalwa analo. One, it is the nature of God. The nature of God, which is the image. Nakathi our image, it is the nature. The simo sabo, simo uNkulunkulu. Samba kanye. Number 2, it is the character of God. Lendlela leta ngayo umuntu. Le likeness le, the character of God. Ifana na uNkulunkulu. There's number 3, it is the glory of God. Umuntu wadalwa waba nenkathimbulo. Nasikhuluma ngenkathimbulo la asikhulumi ngale splendid light. Sikhuluma ngesisibo, heaviness. That's why umuntu usiza kangaka ukuthi ngisho inja nawe ibuke emehlweni yakho photha ngoba umuntu heavy. Umuntu heavy. Nesibo. Lokhu ngikhuluma umuntu uyakholwa noma akakholwa lokuthi umuntu nje he has the heaviness of God. Hallelujah. This is umuntu has the authority of God. Wadaba une authority ngcolele Nkosi yami nebhala Nkosi yami ntamabamba nami 2 minutes wamlosele. Umuntu une authority of God. Bese umuntu une presence of God. Sesikhulumile ngakho lokho ukuthi umuntu uyakhona ukuhosta ipresence yaNkulunkulu. Bese umuntu uba ne-life of God. Who is the life of God? Hallelujah. Phakathi kwakho kunempilo yaphakathi. Noma lapha ngaphandle ubethe ibhodlela letshwala, noma ulana
ekhathi usenzisiwe umuntu utawuphila phakade has eternal life. Eternal life ngisho baba lo eternal life umuntu utawuphila eternal ukuthi umehluko lokuthi udayichitha eternity lapho otherwise umuntu has a life of God. The life of God. Yeah, but another tolerated family. Hallelujah. Nasi mama pia nasi. Pia nasi pila. Muito esperar a pessoa humana we are trying to make it right. Umathi na uwake bese uyafaka ukuthi bekelele. Uma ke sesikhuluma ngomuntu Adam nakakhiwa. Uma Adam nakakhiwa ndimbonyela nje. Wakhiwa umuntu. Sikhuluma nje umuntu. Wakhiwa umuntu. Uphila kunay level abathi no dispensation but innocence. Akade. Ngomsebe ngicina lo. Sengiyathandaza. Innocence. Asesibekise lo babelo ukuthi uyalikweleta la. Ushayelo lo. Kusenkonzweni la. Angeke asabusiseke. Noma ningamkhanza we-lift imaya nakungena nini diyehla because kungena titsa beka ngelwini lwetitsa but nyalo lo endinje angabusiseka because akalibu la kuleli velakhe lakulo alikho kuleli velakhe kanti levele likhona ngizama ke kuchaza nawo uma sathane aqala kuba usathane asuka bayingelosi iworkshop yakhe yokusebenza nokusathane bakhe wayekhanzi nalamathulusi anomsebenzi wakhe akakwati sathane kudala kude mathulusi lamasha lawendile lamathulusi lawa khanza nakacala kamsathane solo ngiyona namuhla kungaba nje ukuthi ule-release ngesikhathi lesehlukile nekuthi nangakufuna kubuyisa lelinye uyalipenda shintshe pende otherwise kusokuthulusi linye sihamba kanye kahle ngizama ukuthi ke uma Adam akhiwa bese ivele ikhona cancer as emathulusi asathane destroy abantu but cancer could not affect Adam. Number one, because of his height. He was too high. Number two, it's because lelo bangabe bengamphatha yini lebuhlungu avela vithide aqhubeka kodwa ngiyaniva uyabona nje nalo nakumathi sithandazela abantu ente lomnyathi iphethwe inhloko futhi isihloko nyani igama engathi sibhili ente lomunye iphethwe igama bese ufika lomunye athi mfundisi ngo-stage 4 because now I know what I'm up against. Kungangipita ukuthi ngidedade
Ngidale organize because now ngibhekele nemlo ngibulama yini kanti Adam beka uthi uNkulunkulu kuye Adam ungadla tonke izihlahla ezikhona including lesihlahla sekuphila ungadla kuso but ungadli kulese kwati ukuhle nalokubi because the day udla in your death you will die. That's the direct interpretation. Udawufa imfa kabili. Hayi ngoba uNkulunkulu abengekho ku-agenda yakhe ukuthi Adam adle kulesihlahla sekwati cha. Ngoba ababhali bathi ibe Adam waqala kulesiphila because lesephila ingabe ndanifa lesekuphila sasikhonela kumsida ukukhula ebuNkulunkulwini bakhe from being God of the earth atolingana ngamashina God of heaven ibe wa fista kulesihlahla sephila but Adam for a strange reason wakhetha naslabathi angafi so enakala uso liBhayibheli lithi emehlo avuleka lo engabusiseka nikhona namuhla nengasabusiseka nikhona ngoba sowubona ndithatha Adam then realized ngidifake phila akubanga mloko phela kodwa lokudla wamehlisa wamletha la ngicazele ngoba lesesiyaha uma uNkulunkulu afike idela Adam ukuphi la khona Adam so kulevele yabo cancer so kulevele ya so ngabana umntwana nawo ukulele level lapho ngoba sefuna ngithandaza liyabukelwa film phela asibekusele stadium ngasumhlolo siyobukela ibhola nasiya stadium uyobukela ibhola kuthama amathikiti kwenye indzawo kubana namathikiti la kusuka ama-pre-sale tickets awathengi solegedeni wathenga kuqala sengiyenteka ngilithengile lelithikithi sengiyabambeka angisayi sengilithatha ngilinika wena lelithikithi lengilithengile libhalwe inombolo yesitulo sami wena sonelungelo lekuhamba ungene kungathi ulithengile lelithikithi nganza ukanithenga ungene uyohlala esitulweni sami and enjoy lokwendeka lasomhlobo baba ngesikhathi uNkulunkulu sateka lamacala Adam how can you do that uyasuka Adam uthi ngilomfati lomnikete yena by so doing Adam uthatha lithikiti uniketa nomake ibe Eva wakubamba wathatha
responsibility uthi ngiyagcolisa Nkosi ngiyivele ngabe inhloko yemndeni nyana umfati Adam wathatha uheadship wamniketa Eva ngekuthi akhale naye. Unfortunately nasekubudwa Eva naye Eva wablema inyoka kanti uthatha lelithikiti so liniketa inyoka which is the devil. Phela siva ngesikhathi uNkulunkulu Sathane alinga Jesu amtshengise emadolobha ngebuso athi buka nawo wambona kwanikwa mina wanikwa nini eSathane nganiketwa lenkantolo nesikhathi uNkulunkulu ateka icala sisobathathu wathi yemwe inyoka. Fortunately for the devil yena didn't blame anything. Why take responsibility? Uma ayithathe responsibility anjona kusemva kweBhayibheli there are meetings in heaven that are usually held. Le mihlangano lesezulwini kunesitulo lesibekela umuntu kuthi nasekuhlangene kutokhulunywa ngendalo umuntu must represent in heaven lo kwenta ke ukuthi uNkulunkulu ehle atothi Adam kuphi phela uNkulunkulu wathi konke ukhona nzawo tonke kude lokufika nalabo babhathe khona beka babona yiloko ukuthi uNkulunkulu uthi ye Adam ngibuye emhlanganweni eswini esitulweni sakho awukho sekuhlethi lomunye ukuphi wena kodwa samba kanye ngani basema manje nakugcina wamkhipha uNkulunkulu Adam ensimini wagcina mbambano kakusilo kwabashumayeli uNkulunkulu umuntu ensimini yase-Eden akamkhiphi ngemfukuthelo ukuthi umkwatele ngilomthando lakhe uyamvikela because after eating from the tree of knowledge ibe waphindze wabuya wadla from the tree of life lesihlahla sekuphila sasinemandla ukuthi singamenta umuntu ahlale azone kube bedelkhaya. So for God to protect to protect umuntu wabithathe amqoshe ensimini yase-Eden kuze anganodla kulesihlahla sekuphila ngoba uNkulunkulu uyathi ukuthi in times to come lesihlahla sekuphila ngitasiziphula ka-Eden side sece kodalati bengathi nasekadalati wengadze yase-Eden sijike sibe muntu usife simemekela mina ngikuphila lodlamine akasoze afa kodwa uyaphila phakathi sizathu senkoshwa kwa-Adam e-Eden kwakuthi ungasithinzi lesihlahla lesi manje kulesimo lokuso ngoba uyawufa ungasitakali ngivumele ukuthi lesihlahla ngisigucule sale sibuya kule condition lokuyo wena asibuye la kulesimo longiso lesihlahla. That's why Jesus was born. That's why he had to die. Ngoba ukuthi lesihlahla lesayekelwa ngekhathe ngathi mlweni sakunamhla lokhetila you are feasting uhlablehlahla lolana nje wena njani ungakuvumela eceleni kwemlotamhlalisa feast on the tree
Angeke noma singakhona ndzawonye noma kungahlala eceleni kwakho kodwa indlela esidla ngayo ayifanani. Into encourage eminye seyithandaza egameni likaJesu kuthi nawuhleki la feast. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. I understand us. I understand us. Jesus. Hallelujah. Yeah. Fala ikhathi. Jesus. Winomuntu. But it's not my intention. Because ngiyidala indlela ukuthi ngayenta njani le-altar. Kodwa nako lokufisa kusho ukuthi ngiyadingeka abantu abafuna ukuthandazela. Nabathi ngiyaphuma kule mpilo le. Thatha naye uNkulunkulu afuna ngiphile. The reason why akhuluma kanje uNkulunkulu nami ngilokho ukuthi udziniwe uNkulunkulu ukubona. Let me say this. The greatest pain lesingayirealize itawuviwa uNkulunkulu noma iviwa uNkulunkulu nakabona sithombe sakhe sifa singakadali kufana nemuntu lodzabula sithombe sakhe angayiphinza sichibele. And one of the pains that God will feel ubona sithombe sakhe sidumukele sokweni. That will be one of God's pains. Bemete walunga kuthi uhlale la uve ngikhuluma kanje kanti impilo yakho ayisi-right. Bemete walunga kungumthandazo wami ukuthi ekuhambeni kwami lisale nelibandla lilinsinyeti ngiyayibona inyeti emini ungacatha yikho kanti khona ayinenzaba nekuba visible yona inenzaba nekuba position. Ibuka lilanga athi into akuqhamuka ngabo ukuthi uyabona lena nangathi ngihamba ngishiyele libandla lime nekuba visible. Focus on the position. Because a challenge is now. Creation wants to feast, to feed from us. But in Kenya, lakuwe, indalo, idle nzamadebatu, idle kanoko, idle amadiphatsi bakhe. No wonder it serves you the same. Because lokwentela kuwe lolotholakala kuwe. Mina ngiyafuna ama-understand kanjani kodwa ngifuna umuntu nje udathi then you've got to pray with me. Say I want to change my life and live for God. Let's close our eyes. Let's close.